Suar Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ubah piti saukmi MLA beri makasih thok ding kesantri una pra artar posan ulia kendo iki kun samlah bat udah yok penyekren baki halo kejing habede bak yok kam yok jam jongki hakini gisngi kumta habede bat kini kejing kerukam ubah saukmi ulia kintu ka sarkar bakan regularize ne thongkam purano ye borok casual bat banyata ya thir baharu ye roster system khnang banya biang lang baro nabakum magalong menta ki khasi jantia ki do nong bha ne roster system og ba saukmi Haka juga pol kenturu iki MLA kibadan haka sorkar, bat wat syabar kinchim kia habede bak roster system kebakta bahamenta. Isamlah agri skim dan arban ta isamlah bakap donang belsta ikus lai ba kaji kus lai dijongki gelong ba hadin ba nagalya sorkar da kami kan roster system kaba nagalya jongi bat kami ki pa kunjuk isamlah agri skim ta ngidang la balong galong ba agim dan pokok fix ke bah agim tip ikan lawai jo kisamlah khamtam ba rekam ni berasta idan sakwe bede ki ka benta kidan kisamlah kidan tumi ke lokpa ibatrai casual markini ki dan prejo ki ba to kidan ke bana sunjon dan ke balasan senem kidan ba senem dan khas senem aku der kita kira casual employees kita terlihat di depan jumlah sorkar jelas. Ini casual employee kemarin, nak dia joki. Kita nak jika berkat dari undang jukli berheba. Atau nak dia joki. Kasorkar kan kadang joki macam raise yang post bagi play lagi post nem. Ni kasorkar kita perform interview. Ni nak pergi joki. Ang ihap niya ba? Yang pada show exam. Di dalam kasorkar kita bangadon nak ada jumlah kabadi casual employees. Casual employees ni syukran hi kalau lama bila ihap semua ini. Nomor ba contribution ke bon nak joki nak minta kajing nak roi ke pajo jelah ni ko ko ki trai kum jo hi kum gini ki permanent staff dengan permanent employee kajing pikir nak joki kalau aki gede ki at the casual dekat kam ni pemengi kalau ki on system ni gini ki permanent staff dengan permanent employee kabar ni casual employee ko bolong bagi tiang bahang yang nak lihat sorkar ong bah ya baru casual employee habban nak lihat joki kelopa habban appear exam habban nak lihat joki kelopa exam dan habban nak lihat joki kelopa atau kandun mereka exam nak mereka joki tu nak kejar khat bagi exam kelopa tak nak benda joki mangisutu baka posi ke baka sorkar kalau poin ini kamu casual employee kamu buat ke post kalau lupa kamu lupa kamu sorkar akan perlu ya kamu casual kamu buat ke sorkar ketemu kalau ke post dia mengenal immediate need sorkar kamu lah kalau ada hot interview lah kadai ki BSc betul you will take more time. You have to complete many formalities. Itu tak kenal masuk tu kalau eki. Lagi berbagai juga kita yo jarang kan pemerintah. Dan kadang sorkar ada mendak membeli exam. Kabangaking nak ada menjolang. Kaju nak ada menjoki. Lagi hap pada exam. Yo sorkar menteri kamata ya kan roster. Di dalam sorkar hi mentang penukam dari roster. Namun orang lagi hajar di casual employee kindo kam yang kepada menteri kam lagi arpos nem absen nem. Namar
roster ni lah suku ke roster. La pendirikan mentara kalau katuk kan Islam ni kan roster. Di hak roster ni kemengelai gedung habak sorak la patai second post. Kalau buat lupa mentagi, kalau buat lupa ke post, la kadang post arko kali. Ki kasih jejak gedung katuk, bagi jejak berdiri gedung katuk. Jadi membuat gedung pemerintah gedung bah. Lalu kerja kapan pun ke roster. Babon ki casual employee kalau kendung kam. Dengan ini semua orang menangani kerja sebagai kentu yang sorka. Orang ini bangin dengan kerja ini suben bagi sorka. Kalau persiang dengan yang sorka ya ki bon ki ya ki bagi bagi employee ki dalam department ya. Kebanyakan yang sorka persiang berdigurais persiang hak norkom berkomedi ki nama kita Tribunal dan yang joki. Jika persiang beragam komedi. Dengan asmo belum bagajuk polisi. Kepada sorkar ke harap nak kementai ki bereki ki staff dan ki employee dan ki berdiri dan ki ada ki casual. Kepada sorkar bukannya problem. Nak kementai jom itu betul department PR. Kepada Banakal yang juga nak kerpat dengan suka berkurais ya gitu kiba ya gitu staff ki employee casual employee ki bateri Islam kacau sorkar ki bateri kat muslim kendong ba suka kan akan berkurais ki bakan muslim bersuka ba hapan absyua kambut kalau begini pengam absyua marku belum matahi kadon kamban dari sorkar kadon laban stop lo matahi ni casual employee kalau benar yang suka kan yo kenat kelti kalau berkurasi yang baru itu kibat yang itu kibat kamus kibat hak department Arab ya jika semua benar yang ngajungan kalau suka kan hapan perkhidmat men perkhidmat nak benda kalau ngajung kini ki staff yang gini ki casual employee kibat hak department Arab ya maka semua kerpat dalam mesin murid yang suka maka dendai bandon hak jimut hat yang sorkar. Bahaya itu kita betul-betul casual on penduk kamno. Ada banjur dia kan ni. Kau berkepar ke sorkar. Apabila perlu hak jimut hat jungka. Nomor penduk kamno yang itu betul casual. Marku mengelih hak idon hak bagi mentah. Ibatul casual kala dua. Nampak orang sorkar mereka lihat kalau pemerintah apa dokam lo itu casual. Mereka find out yang alternatif, ada option. Kayak bagaimana mereka nak berjoki. Nomor kini mana? Kita try casual. Kita nak asyik kalau nak joki bandang mereka lepas mereka belajar sesuai dengan isu kami hapsu. Dengan sekarang nak lihat joki boleh kata bahawa itu loh dalam orang fix itu loh. Akhirnya ada skill OP nama kita dari casual. Apa yang juga tahu ya saksi dong. Yang kawan besar hari yang saya bermimpian dengan semua kali yang suka berperhatian. Di susu nak kalian juga nalor juga tak. Orang ini benar yang sorkar kalau bah kapersang haru kom benar kalian juga kalau ban pet kalau bah ki beriu jungi kini okam yo jam. Ban create opportunity halak jogo benda. Agar persiap mungkin ke pasti dan tak bisa malam. Tongga berang mula bah kelapian. Adon kamu cuba berkait pun mendan dari sana juga. Maka ada problem telah kiu ha dia buat jangan jelah juga. Pada mentahi kemudian bersahi ke song sorkar. Di kabangadon menangali kerja kalau nak betah supaya nak betah jangan dengan sorkar komentar. Jika ibu sorkar kalau lupa mata ke target. Ya kesti berher. Mana apa yang juga menaik dia kata, apa yang sukma dia kata, pada kanong mana kalau seorang pada dia kesokaru, pada kanong mana kesokaru, kalau bangka suara kan dia Christmas, anda berais no mata yang kau share employee, kita yang department here, kalau benar kan yang jadi itu kini yang sim. Markum kalau mata ada masukkan kami kalau mereka share employee kita don't come back kepada kan kesokaru kalau hapan pihak exam. Orang sorkar kalau akan berkecil perkat dengan juga berlaku mikir agar segmen kemudian bisa persiang hal yang baik dengan orang nak kalian sorkar atau mereka kadang kamu ke clear message nak kalian jom siapa
Pembandakan dia Prime Minister. Hake bedai bagi isu fair-fair ka message kalau beri kira. Take a stand ya kai bande para semua kerpa Prime Minister hake bedai berkasual pai take a stand mendegurais ya kini namta ka jimha jimya hi kalau ki breu jong kini di breu jong ni. Ismo ko angni kalau khasi jadi garu sebenarnya lang ni menang mendek benar. Dia bagi dia ini dia interest jong breu jong ni. Abang ide kalau ba ke provide kalau ba kamu kapisa tingkatkan kali angni. To habari berdega rosta, habari berdega rosta. Habari berdega rosta ni soko kadang-kadang kan yang bagi kili kalau rosta nuk rosta kawan. Itu rosta kawan apa apa. Dekani kadang-kadang kadang kamu lamun kadibit po assembly. Hakno rukom kalau hatu kan di rosta. Hatu kan di rosta. Ande sansnem kande supportnem kande kasasnem dekat rosnem kande kadi rosta hikai ke banda kadi jonga bat jogi samlawat kam jam bat kikmi pa hagni sni mata dada kolong kumolong mata ka jitri kam jo rosta hagni parmenu her kopun di samla jongi kelong di samla jongi kenya kram kam jam bol samla jongi kredep ke jobrio her halaka jongo benda kredep ya persiang bentuk ini apa yang exam ndai ka benda basa along ada ka rosta hi ka na rosta ka putri kam ismutu ko long mata ka rosta mdesho mata ka long kam desho mata ka long tanga ka beta ki aki post be her ka kam ka rosta de ka jindu jiban towa hi ka de ka jongi bar hak bari bo rosta ka shong hi bede mata ka long haki emri ka jongi hato na ka le jongi ka long atau nak lihat jungi kacau ngejus ngap karena kecingnya karena kecing kedua karena kecing sitom kecing kamu jam jam sama jungi ni kedai kalau pan review biang menurut dia apa assembly pan debate ya kedai kamu for overall interest ngimbisti mentang kita kibai dekai bagi concern nak benda isamla ke jungi nak jelahi berapa ngikwa bagi dia biang lah tadi khasi lebih jadi ada terus kini biang lah ombak mendarat kena syian maka rosta hi ngam la fact rosta hi gara rosta dia tu kecil kan bakal apa kejeram je apa kejil anjing pe kecil lam puso kalau ke sama puso besar community kan lomba pasti kan nanti al community lu khamdam kini long sensitive issue casual employee menurut casual employee bak rosta akan dengan review biang kata itu very important by people much warga apa ka decision je besar dekat baga pressure nak dia kejong ki emergency kalau akan aksoka de sabah